Laingut ki samla Khasi la Kynnoh bagi la syok dusmon haki sipai Border Security Force min hakamit arpho tarik yayong Jingkieng Sonapyrdi kalat benit chasnong huroi. La Kynnoh bagi ni sipai BSF la syok kawyang kilabat yakini ki samla Khasi ki bepoya lenti na kani Jingkieng da artli ki kali hakana bentalasi. Dari la Kynnoh bagi sipai la syukta akti bat bom de kilati ya barok laingut hadu ba uwai ulamin saujur. Naluarkan ni la Kynnoh bagi sipai BSF la bom lu yakini ki artli ki kali bagi penpat yakayit jong kini ki kali. The Khasi Students Union East Janda Hills la pendem jur yakini ki jingjia bat ong bagani kamdai setia ke jingjia ka besujia ringkat dari kani ka kampen ibor ki BSF dari ka besujia nakapor syakapor. Ke KSU kala phaya ka jing ujor chaki board district halor kani ka jingjia bat buru ik jing dawa bari ban pinkan ri anak mardor ki BSF nakani ka Jingkieng bat kumjuru la rata chera.